Lokasi gendong lor lur pasar punten wi 5. Ini aduh. dulu deh beli kates dulu ayahnya ya suwun wi ah yuk Aim jajan apa Nyaluk cilok cilok ning di yuk hah mana cilok teh gintung lor lu pasar soker gintung lor soker wis lah jangan wis ya mau sok cilok tuh gintung lor lur pasar coker gintung lor susukan nih dolan bari tuku buah lur